Guys, can I answer so one city creating free so listen away. What is yeah, it is so. I say 15%. Yeah, it is 15%. Yes, I'm clean. So say amamu na e kosen ye share economy ne baby akodu ye health sector ye education sector ni nyina kosisen ya te ye ho agumonten so ene aye ne ye maamenum ene ye papanum e ba bedi nkomo sisi taxi station na ya ba chesa drivers for wa hade o ma ye willing so mo ne ye be kasapa no ma kire say the economy ne ko hebre ne ene o mo ntwetwe nkomo lolo fe no mo eye budget o mo de mai 14 cedi ade mai had to kumase 14 cedi no and na be pass so taxi me so age 14 cedi so atam na petrol no na ewo 56 so o si ya teso no e meduru in case no meduru ba bia na ye kura no ye de sa abo no mai no enti ente so no ne ya dwen fa so ye se ya teso a nipa yere wo wan fa no kan wan peso anu wan fa mana ono beko enti ye de ye se no ye ente so no ye hede ye na ele ya bi obi ye ne so ye bi na ene ye sika no ne ye petrol no ne ye car asem emwa Ebusia efiti January 2025 edibisi eye May 2025 fuel so ate ama GPLTU de mraba say drivers and making sure say mo beti fare ni so 15% asemi ebeto ho ne ene ha drivers for ye pa na chese omu charge ajo ne no ene na matemamufo so ka say omu de eye mo mara free say wo be sori anopa wo kwa adwuma sika wo betua ansa na wo banso a wetua sika no omu de yeteso mo na chese eye omu de no na sisi akoye twema menchi eda drivers no enne eyete mamufuo ntema chese enya asem kitwa kra drivers ne nsem omo ka ne se fuo ne bo na ayate so no enura hi bia e wo se omutumi te fa ne so 15% sanso ana omo fa ka ne so se ehu behia sai ye bet so ede amomo ene let's talk GH te ho asimonten so a ye ne Ghana fo ekotwetwe nkomo ebusia esewani guys, can I answer so one city creating free so and where is here so 20 pesos any at free so be anywhere koye yes see and 121 18 until so 2 cities guys can free kumase by until so we free mampon agora ko mampon until so enti be koye enti wo mo fanya politics my ho nchire wo baba man no kra o se yes Ghana any dey enti bibia ni we koye enkoye yes sam ama ya hwede ebeko edamo ase ade 20 Can as I was with your school fees. My man of a million was as me just school fees. And never got found on anyone who can boarding. So I must say about bye. You talk about almost all my was why. Mama, I bet and you have church fees in your mom. And to the master, I said, Mummy, you'll let me see them people move from that. And one. Abusia drivers yi kasa omunsema omu kan say enye fair na omu te so no ene ye omu yawo nanso omu se ukopiem ewo baabi omu tofuo na ebuo na ye de atunkofo tirimu say yate so no enye sa na tie wo ho afei so omu twiem a ene mabo akosoro ama sesi a eha omu yie pa ka ho ne ma omu koto a ebuo no wosoro enti sesi a omu te fair ne so asika pai ana omu de be fidi omu ma ene omu yere no insurance afi kura na ya sa atum 8.6 and I drew 7.2 as I say. So insurance and ama anyama no I more than pa wo se CBB out mu say ya ho kire pa me Canada me aba say I na mo mechanic tell you we are me ko the first kwa na metimi nya no me koto kwa bu a metimi nya 100 million me background na senka ebia bibia ne kwampo na nke background na nke be bo am kakra ma metimi nya de me me na bigi and say carry Z number V number say 170 170 oba so maintenance abaye wo ho no enya asem ketua so nti anwo che de ewo ho pa nti petrol no mo kana me metimi akase
baby on say bia wo kan agre jamase ne wan say what so we emwa say 3 cedi na tezi wo lodu ko na akwaji 2 cedi a mitimu say emwa sa say o na say nipa no what so ti o say no bisu ano ke so mo hwe na moto no fo no na mu say bibia ben sa na ye ni de short ye ni de e so mo hwe na no no omo man sa bo no kitin de wo na nka this di mu no e ba yi ni sa ande ye teso amitimu say anka beboa. Passengers a omofa car de biara ediko onyuma so nsem a omo kan say omatete won framam say yesi yente fe so nanso omo say anopai omukọ yeji omo sika dada na sanso na nwumren so omukọ yeji omo sika dada na nti omo de omo so omo nti bibia omo hu bibia say no krese fe no yate so anasa yente so ebo dada na na yeji omo nti say yate so de an empanyimfo mo nan si fomai na omo hwe say drivers no ebeye omo sede se na fata enye sadia omo nsem omo kan se ene enye papa emo omo ne drivers ne kwa anti bibia so moti atete cement so atete ho ahwa so yente hwe so ye hunu bibia o Ghana fi atete bibi so yente hwe so Ghana hafo nyina mi adwenya baako ne yentu NDC ne MPP mfiri so na foforo mra na ntaya mra wiase ne ahwe de ekro na nipa mienu pa ne de omo bedi aso ne de ye hunu hwe o Ghana o enti so omo pani ye dia MPP nko NDC nko na from bla from ba party from ba ye be hu tetaye what our duties no mpanfo na no so mon check wo mu ye pa o mo so e ma spare pass no ne boy ya den eti wo so ya mon check my yada mo ase Ebusia timemu foi ase ebinum akoma wosoro omo nsem omo kan se de bia mo se mate bibi so de bia aban bi se wate bibi so nanso omo mfo omo ani hu bibia yesi atifo so enso case kadada na no mutia yate niema so enso omo to niema aboden omo nsem omo kan se de bia bohye hunu anomo ete wo masum se ne omo kasa omo atifo so no omo se omo de omo ngi se eye no kore asay nkoye kola then first the third year they say what ya ba yeto wa ni eda ni e sole ni e jina ho hu ni e omo ba ko a this ha e chepa sana go fro so abanti esre aban ni omo ba wate ni say the market ni de want to tin ye ma no so mai he say ama isika se nyina ye basanti want tin ye ma no so mai pa esre na omo mbeto so enti ni nyesika metobi na ye ton ye bre omo mbeto susu yes na nkasa so hu ye mobo omo market ni nkoye maye so ba ye kenipa wo ha na ye taade anka abon se omo agu ye so ye to ye nya da ajekola ni mu mo so tani ye te wa ni ejirejina hwa ejirejina ho na omo kwa chi omo abele yes na omo so hu ye mobo no on tini ye mane so mo ni anwa ni post ni je ni num ni ade no on te so maye yes yentimi eni dwa no yentimi hwe ye ma aban se san ba ni so ati kakra edie all the same no the fan say yes in the first no but enye fuwa no nko ana ye de adwuma right now ye de nyoma bibiri ye adwuma ka fuwa no ti se ka fuwa na ba form kakra no sa nyoma no so ti ni ba form kakra ka fuwa no ho a na nka ma adwuma no akoso kam na patro nyoma ni bi ye se ka ho nyoma ka no nyoma na bi ye oil like this is they run motor type car cover insurance even spare parts so ka zobes no ne ka ho nyoma na nyina eno de ejina eno de so nye hwe because aban oba ye nche into the sia na oba ye nche na fues awate so 2 cities kura na ono ne dia wa ye sia no demo enwoma ye ton dada no de yegusu a ye ton sa ebo na sa bia obi ase ente so ya teso brada da isi agena yes na tensi ba isi agena na problem ne se woire fuel no ye nche den hu nteso bi e hu ni mi use gas no na ye 10.4 isi e tensi na mbu mai nti ye nche den hu difference bi e hu nti se nka ba na beboa ama nipa bi aba check saafo na maye ya nka beboa e koba na oboje 2.5 1.5 2.5 no to mai still monte so nti se ada se ne ma na ne ma de se ada filling station wa se nyina kwa ba bi da na da aha nti so mbetima ba check o so amaye ya na sa ada ha de ye ha ga aguna ha de ye je den hu nti so na aba
e wo fuel sam